Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa na matiting su mga sahaba radhiyallahu anhum pediran su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pitero kiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adi matatiyen apa kasudratano pagapon sa giyang kaya kemana paitaw udina giyang kaya darpa tahu atau surga. Kemana dia mati na pislik siya Nabi atau surga. May sana amyong sa ati di mabubaya milay sa ato sa surga. Nanayaw nila at yung kaya pakasunod. Dia mati na miya kasunod yun kaya sa katawa mama apad ko mga ansar apad ko sa sumpayan na rarado abdo siya awin niya sa kalupayan. Kagi umapita man, di ko Nabi sallallahu alaihi wasallam baka sudurtan wa surga ay pan miyaw man naging utama ma. Tama sa nako ikatlong gawi. Natikman ng Nabi baka sudurtan iman to tawa to sa surga ay pan miyaw man naging utama ma apad ko mga asa. So kiyatin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam nasiya kini Abdullah ibn Amr ibn al-As na tindugi naging utama ma. Tina ay pagarina inni la haytu abi. Kamana anay ni karang iterang ng ama dami berwai ama sa misa pa ako udi na misa pa ako adiya ko dun baling kung dayo talo gawi kapay tiginas siya ko kapasimiga so Abdullah na inorong pagiga sima-sima niyan tunay sekreto ang amal yan inutugturo Nabi sallallahu alaihi wasallam ito sa surga ng matay tayo tingnan ka ba kayo minigon so Abdullah Ibn Amr ibn al-As. Saya tinggal tulog gawi Piyakam sa tinggal nga ded na niya si makan na pamana. Uba ko ikaw masaa amalian. Ngita ito rin na kito an ahtakir amala. Ay mana nina pamawan na dati ginamili ang na pamana bokor kamusa. Dati rin na wadik na hajud. Uban na sekreto amalian na anini kasi mga natukaan lagi isa po at tingin naus ito na ay may simakan na uman kumlit na katadmanin sa Allah matira sa Allahu Akbar ako da ani simakan katero adi mapiya barang na umaganda ni sigiraw manaya adi tingin na ni simakan tama sa kami mau masuk na sila yung sisubo gitu po na umay po sa tulong gawin di ko Abdullah sagyang kutuwa mama at tingin na kaya man ang kamata ni Ronald daat tingin na kaya siwalan ang may kiyamak uginitigin na miyan ka Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam di na ditero ko asakan na tawag ako surga ada ka pamatay iti sabab pa inaor kami ni kakap sima-simaan na ato na sekret ito amal ka ay no tero Nabi sallallahu alaihi wasallam tinitig mama ma huwa illa ma ra'ait sabu sa miling aralan ito na utinikot sa Abdullah kabuen din tiyaluan lagi mo mama adina diterona ma huwa illa ma ra'ait sabu sa miling aralan iti amalakan ulit tigin nasakan na da ka toon si ginawakan da magdamakan si ginawakan ama nakapakatipo si kagwad ko pagariyan na muslim tuliting Abdullah هذه هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. Ini natin inisabab ang katiruan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tawag ako surga agugian ang igalbag pamana di mi kagaga marga malbut suki pangusit no so kapanutulon ugaid na papako turwar tan iman umanisan nagdaman yan ikasusot niya aginawa niya ipapantag niya mapagrinya na muslim na marga illa man rahimah rabbah. Okay. Tigo Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Isumya maratena kalkani Allah. Ikilat na Allah. Tunay paganaya kapikirtan kapakaya pagampaganaya mamanis sa pamikiran tanong
na oi ikalak tanu su Allah di tanu barat na singa oi kepagi ni mo na sa pangiran tanu di tanu pemono di tanu ibarat oi pemagenta kepagi ni mo na sa pangiran tanu ugein na kalilipatan tanu sugalebek opos su tanu amara rata ibaratin ada taruh pagi lain-lain kata kabur kam sa ginawa nakalilipatan tanu kalilipatan tanu so kumanga ana adusa sabab akia bunuau qabil kuhabil sabab akia bunuau tahu ku pagirinya sabab akia pakam belag-belag tunganaya kia pakam belag-belag kia pakam belag berbataa ada sana kawarwar apa sih wah dititigu Nabi sallallahu baca doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah nataling man kamu ginawa su qalb su taqwa qalb su tiangka wah bedena sa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia isa asabab hikmah saging ka iya pamana kapapantag tanuna bulan Ramadan ngenge bulan Ramadan na terbian tanu saya semua ginawa tanu pelayam tanu saya semua ginawa tanu sa iku mga pipi mga galbak ititiku Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ismi maratiana ini paligot terang su puasa sadatarok ini paligot non si kumiyaw na aniyo la'allakum tattaqun ka ang kanu mabulu yang mahalakan gitu dia mau talukstan si Dr. Mahid Miratun Dilan Pasurga Allah dia kan kelipatan lagi yang mutua wasiat yang ku kia pangok benian share kami sama rinawat bulan itu bulan untuk Ramadan tinggi na dia mengena dia enggak dia adat mana sukela kaya mana ka adat masih tinggi sa filosofi kepakayaan yang nakah kita paparangayan ka pamana melem pun nagkapayamanin ka ay tingin na ibarat tingin sa filosofi na upama ko aya ada ka ibarat o ibarat at tingin na di ka pagkanaw uman subo pamana aya ada ka na di ka disigmangan nagkapakayamanin ka sa aya suwan ka na kuka sa alarm clock napagka-alarm ka uman ibaratnya na bakalar ng kapo oras sa alas 4 media pamako kabaya ka kapigunuhan alas 4 media nang gulaw lang ako uman malarm na paginaw ka nang gulaw lang ako tanday usap gulaw upat gawi na mapasado ko na di kan pagusar sa alarm clock ka uman alas 4 media na makanaw ka why yung kaya Ramadan nagi isa hikmah apa mana terbiang tanungan si umapia agalbak maafipia agalbak wai nala bumatag sa pulupat gawi ka saulan wai nagi pa mana oras kapagalingan tanong kung mga ginawa tanong kung mga rarata na pagalintano si kung mga pipia mga galbak wai apa makugalbak ka sa gingay Ramadan na mapasay ka ba sa Quran na mapasadagay kay Ramadan na tataros na kanyo kaputi ang sa Quran pamaugal ba ka sa gingay Ramadan na mapasay ka sa sadaka na mapasadyo Ramadan na sa sadaka ka tataros na lagi nga na nagalabak ka amapya pamaugal ba ka sa gingay Ramadan na pamana lalayon makalala nga suguntan kasi kung mga pagaring ang mga Muslim na mapasadagay kay Ramadan na tataros na lagi nga na nagalabak ka lagi isa pamana antap sa gingay Ramadan antanong mabaloy ang maalala sa iku Allah kagdagan daw sa mga rarata mga galbang tanong hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh